طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب بالتراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب بالتراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب. رأيت الله في ذا الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي. شواهد أنه فرد جليل على رغم المجاهر بالكلاب. رأيت الله في ذا الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي. شواهد أنه فرد جليل على رغم المجاهر بالكلاب. تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل. Para boyunca республикалық деңгейде марқұм чуағачы Жәлел ұстазымыздың жарқын елесіне арналған республикалық Құран жарышының 10 параның иесі, бірінші орын Ош облысы Спарк автоунасының иесі Жұмалидинов Укаша 13 жашар балаңыздар. Аллаху акбар. 13 жашар балаңыздар Укаша оғыңыздар келеді. Мана Укаша деген сахаба Пайғамбарымыз алейхиссаламның жанына келіп 70 000 сахаба бейішке кіреді дегенде Укаша маған да дуа қылыңызшы, мен де кірейін дегенде я Укаша сен де кіресің деп айтқан данышыл сахабаның ұрпақтан қойылған Укаша ұлымыздар бірінші орын. Құттықтаймын қареке. Спарк автоунасының иесі. Аллаху акбар. Қол çalыңыздар осы жеріңіздер. Аллаху акбар. Қандай сон. 20 пара бойынша бірінші орын Чуағачы ұстазымыздың жарқын елесіне арналған Қырғыз Республикасындағы республикалық деңгейдегі Құран жарышы. 20 пара бойынша бірінші орын Талас жерлесі. Автоуна Аван Тауының иесі Мирбеков Муса қарекесі сахнаға өтеді. Аллаху акбар. Samir Khan ustazımızın қолынан ayırılan sertifikat birinci орын 20 бар бойынша жана Аванта автоунасының иесі ачкыча үйгөр қойылат. Ошондон бирlikte биздин кейинки сертификаттарыбыз бар, албетте өз миналы да бар. وتابع مرسلا من كل باب Dostlarımız, bakıyorsunuz.
Oş şahri صاحب في 50 bin so'mlik boyigi bilan siylanadi. 3-o'rin Mo'ydinov Muhammad Qosim Parkes. Sahnaga atayin sertifikat jana 50 bin so'mlik boyigi akçası. طويل الشوق Jana qo'shimcha bizning demirchilarimiz kelgan 9 odamga da qo'shimcha berib bo'ldi. Alten kompaniyasining sertifikat, bu sertifikat Alimcho Gazi Jalilovning jarqin elesine arqalgan Respublikalik Qur'on jarishida jo'g'orqi dengaldagi qatnashuvchi jana miqti jiyinlik uchun Alten matras jana mebel fabrikasi tarafidan belik, kravat jana matras bilan siylanadi. Alloh taolo ilmingizni orttirib, Qur'on bilan yashashni nasib qilsin. Hurmatli bilan Alten kompaniyasining yetakchisi Isroil o'g'li Turg'unbay. Allohu akbar. Rasululloh. Dilede Batken Şakan Şirmatov Ravşan Karagöz 100 bin son akçalaysaydık Altem kampanyasından kervet döşek matraslar benim bana şunday harekete sıylanmadı. Cana bizim kaçmışım atayın magazinimizden başlayan sarpaylar da sizlerge ilan oldular. Oktayız harekete. Kanday maktulsuzlar. Çok rahmat kutlu olsun. Allah'ımızdan sanatlarını sonuna tüyünün magazinden de birlikte 10 para Kur'an Birleşi'nin ikinci oğlu Respublikalı teröriste ikinci oğlu birisi Batken olması Zeynep Çevresine girdi. Morsay'ın Nuri Harekesi'ne ikinci oğlu daha sonra sertifikat cana 80 bin zamanlıca Musulmen birlikte تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب طويل الشوق يبقى في اغترابي تغير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوام تجوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها